جرونهیا کردستانی روجاوی کردستانی دما خوش به بنرین هجا ایرو 14 آذر 2026 روزان روزا شمیه امیجوار بلتون دانی ساعت 7 پیشکش بکین پشتی بناو بره. بله جاری که دما خوش ببینرین هجا امی ایروج کوبانی دست بکن ایرو 10 جانگورین آزادی ل کوبانی هاتن اوغر کرن جبو اوغر کرنا وان جانگوریان جی به هزاران خلک کوبانی ل گورستانا شهید دیجله آمده بون ل گورستان فرمانداری گشتی یا قصد مظلوم عبدی جی آمده بو او جاری که دن سوز دا گل اوی جبو پاراستنا دستکفتین شورش و میراتین و حتی داویه تکوشین دوام بکن هر وهم جبو کو زاروک به زمان خواه بخوینن جبو گل کرد به ناسنامه خواه تفگر بکن او مافی وانجی دستورا بنگهین آ سوریه دا واره پاراسن جاره کدن فرمانداری قصدیانی زمان او به همو هیزا خواه تکوشین بکن. ایرو کوبانی وکی دیروکا خود چاوی هر کسی لیا ده جان گورین خو بگرمی بشوازی گره جبو گیانه شهید لزگین کوبانی گیوارا کوبانی مظلوم کوبانی شروان سریکانیه دلسوز حلنج روشهات کوبانی احمد تیکوشین چیاقا مشلو مظلوم امین و باز کوبانی مراسم کی مزن هات لدار خستن جریوبرین لشکری و سیاسی روجاوای کردستانی مظلوم عبدی سیپان حمو محمود برخدان و الهام احمد و فوزا یوسف شی آمده بون دور شيء كتن نبني جركم بباوري دابلكم أو بسجبونا بارستنا في آخر جبو هيرو كو أم بكرامات جام بكر جبو كو خصيته في منطقة وري بارستنا أم هيرو كو أجر كو هيرو أم في رجال جام دكين الصايع شبه شهيدان ده كلمة روجابا كوباني قالك شهيدان أم شهيد جبوت تبعي دريدا أم دبيجين كي حدا ما كده بيتر أم قالك شهيد فوق هنج بربي شهيد ما نتوينا أم لشهيد خالد خالي دركه ويرو جبونا برانين الشهيدان بقام بشهيد خدا قري دايما أركب مهينا قديانا أركب من هري أساسي أما دوزا شهيد جبونا كوفيدر دي ما في هرم كردي خصيتا خب فارزين ما في خط دستوري دا ورن جيح كرن جبونا كوزارو كارم زمان خب خوينن جبونا كوف هر كلمة كلمة خب فارزين هرم خب خر بابكم دفاع خبره بابكم أباد سوزا مجدين خباطة شهيدا كري هاتنا في روجه وأنا كوان تسلم كري أبوي أخورت بكن شيء كتير من جباكي به يكتر قلبه أقل كبه شيء كتير كردي برا خورت بكن تاني هي حمد دنيا الهامبر مدرتي دكه حمد دنيا الهامبر مدرتي دكه أمش حركة مثلاً داویه ناسنامه شهیدان هاتن خوندن و رادستی مالباتی وان هاتن کرنه بله فرمانداری گشتی هیزن سوریه دموکراتیک قصد مظلوم عبدی د مراسم ده بحث روشاد دیلگرتیان جی کرد مظلوم عبدی اشکره کرد که آمده کارین جبو بردانا 300 دیلگرتیان بداوی بویا و دوی بینه بردان هر وها لسروی او یک جی زیده کرد که حتی نوروز تپاین که همو دیلگرتی بینه بردان و ججنا نتویا نوروز جلیگل مال باتین خواه پیشوازی بکن الهامبر شهید من و تایبت او اولی نکو دوی شهید کتی قصور ما چه بو منی کاری در میوان زبان ما
جبروت ام عذري خواج الشيء ذات خازن مالباتي شيء ذات خازن لسه هبل المي اسير هنا اوجد دمك مانا هناك مجوان بقرام دل هناك الدين مانا ام رحنا داينه خواج بونال عائله هبل المي اسير جي انا ما جروبك سياسه كس وقت حاضر كرنا عدنا تثبيت كرنا ويروجد كنت بشي ماذا فكر لأن تبغي أسير خبينا أم هون ددن أسير مجيد مالباتي شيطان جي بنوروز دار بفهم كان من أسير مرة فيروز بكن مالباتي شيطان جي بزارك فكان بيجي وده مناسبة جارة كدين لهامبر بله بینارین هجا هر ایرو دهات پیش بینی کرن که به مراسم جبو شهید صالح مسلم جی پیک هاتمان لجبر هنک سدمان اف مراسم پیک نه هات بوش خامت کلداری و اکیج آگاهیان با بینارین هجا را پار و بکن لی هم وقتی و اکیج ایرو شانده کیا ج باکوری کردستان کو ج هفسرو کن دم پارتی ج دناوده سیاست مداری کو تن ناسکرین جالیه گلی کرد و ج دناوده در باسی کوبانی بون هفسرو که گشتی یه بده پیچی دم کلیچ گنو چار کسکین بایندر هفسرو کن دم پارتیه طلای حاتمولları و siyasetmedarın Kürt Leylazana o hevseruka serukvekila Kuma Dem Partiye Gulistan Kılıç Koçit u çent reveber o siyasetmedarın din yen je Bakure Kurdistan'ı le Kubanine şande serdana navenda peyade o kone sersakiye ye şehit Salih Müslüm kirin şande daxwenidan o gotin Salih Müslüm jibo bidestxistana janeke azat tekoşiye o eveji veriye devam bikin. Beşleri merasima Brest Salih Müslüm bin disavar gerin herin Türkiye. Em pir xemgînin. Em dixwazin ku êdî çawa bêjin ew êş ew kul ew azar nemîne dilê gelê me de. Yani dema em jiyana xwe dest bidin, dema em çavê xwe bigirin, em dixwazin ku pişta me welatekê azad bimîne, pişta me jiyanek azad bimîne, pişta me jiyanek wekhew bimîne. Rastî jî Brest Salih Müslüm jî jiyana xwe ji bo welatekê azad, ji bo jiyanekê wekhew ava kirbî û vê şeklê jiyana xwe berdewam kirbî. Em vê derê sernavê heyeta xwe bi rêzdarî bibîrtînin. Em dibêjin ku rêya bavê welat rêya me ye. Berxwedana wê, tekoşîna wê te her tim rêya me jî ronî biketin. Em bi rêzdarî carekî bibîrtînin. Silah û hezkirin dîsa ji bo gelê me yê Rojavayê Kurdistanê, ji bo gelê me yê Kobanê taybet. Heta ku em geşne Kobanê jî bi dahan dayikên me yên şehîdan, dayikên me yên aşîtiyê, malbatên me yên şehîdan yên Bakurê Kurdistanê, em li ser navê wan jî, li ser navê gelê Bakurê Kurdistanê jî, em ji dayika xwe re, ji malbata xwe re em dibêjin serê me sax be. Serê gelê me, serê gelê Kurd, serê gelê Kurdistanê sax be. Li Bakurê Kurdistanê bû sê çar roj hazirî û amadekariya Newrozê heye. Lê me gelek nîqaş kir em li Bakurê Kurdistanê şîn bigirin an em di Newrozê da bavê welat bi tekoşîn û berxwedanê bi bîr bînin. Me biryara wê da îro li Bakurê Kurdistanê bi rojane li hemî navçeya taxan bajaran di Newroza 2026 ku em dibêjin Newroza Azadiya Rêber Öcalan û Newroza Yekîtiya Gelê Kurdistan wêneyên bavên welat, tekoşîna bavên welat di Newroza 2024 da tê nîqaş kirin. Tekoşîna wê emrê wê bi berxwedanê bi pêşengtiya tekoşînê em zanin. Em şahidî wî ne li gorî emrê xwe, li gorî temenê xwe. Lê bi rastî jî gelê Kurd, gelê Kurdistanê li her derê çi بله بینرین هیجام او باوی ولاتی بو کو جبو خود درکتنا ل دوزا ولاتی خوجی حتی
استا گشت از شهادت جی جبو ولات خو تکوشینه که به هم پادامشاندن جبو ورگرتنا آگاهی برفره تکلاری مراسم کو صبح جبو شهید صالح مسلم بیل دار خواستن ام هما یکسر بری خوب بدن کوبانی اون چگانی محمد مصطفی ل پیشیامه محمد شفات خوش بم بله شباش جبوت تماشاواران محمد ام هم جویه که دست بکن ها دو جی ما ببینارین خورا پار وکر بکو به مراسم ایرو پیک هاتمان دست بک سدما کو ایرو مراسم پیک نهاتیم دست بک و آگاهی انزلاج تور بگیرن بله سردار شخال بوری هاتو بو پلان کرن و دیار کرن کو ایرو مراسم برکرن شهید صالح مسلم پیک بهاتا لکیلک 11 جانگورین آزادی شهروان حزب سوره دموکراتیک کو دوان ایریشن بان دویدا شهید بو ل بشرا لسر داخازا مالباتا شهید صالح مسلم کو مراسم به درنکرم کو سبه وره چیکرم طیبت و گلک کسایت جدر به روجاوی کردستان جیوه بشداری مراسماوی ببانا یعنی شخوا بحثا هیئت جیکر یا بشدار بودیم جدید یعنی درنگ ما کشتن بداره یعنی صدما درنگ خستنا مراسم و برکرنا شهید صالح مسلم لسر داخازا مالباتا بله محمد بطیبتی تدنوا گوتنی خودش گفت او مجد نوچا خو ببینران را پار وکرده ما گفت شانده ج باکوری کردستان جی داخواست دکر بجداری مراسمی به گلو تنی شانده باکوری کردستان لور انگام بشین ج گلک پارتی او سازی و ریخستان جی جبو بجدار بونا مراسمی لنهال کوبانی آماده نه بله سرداشخوا ایرو وقت و نوچه انداجی پاروکر کو شانده که باکوری کردستان کو هفسرو که کسایت سیاسی برنامه ترور اکسترین جن و داره ایرو کو گیشت باجار کوبانی کو دستپیک سردان نوان و برای خسر کانتون فرات کرن و داره کو برای خسر دیتن هفتن بارا چه کرن بشرا در باسی کن سرسالی شهید صالح مسلم لو داره لگل مالباتا شهید صالح مسلم جهاد بیتن بیکاری سریوان صاف کرن گلک مساج بمکندا دان بطیبت بحثا کسیتا شهید صالح مسلم و تکوشینا دایم مشاهدت طیبت آرمان جاوی یا کو دواری کریزیا کردینا طیبت مافه کردان بحثا گرینگیا و شما دایم مشاهدت هر وها و سکنا گل باکور کردستان دو شخص و هیئت دل کلک گل کوبانی و کلک مالباتا شهید صالح مسلم کو اف یک دانه دیار کرد یعنی شانده که ایرو در باسی کوبانی بود پشتی سالساله در باسی نواندا پید مشخواه بریا چند کیلیان کو مشخواه هن نواندا پیدنه بریا چند کیلیان کو ایدی هبدیتنا خاله بداره داوی کرن سردان خواه و در کتن یعنی شخواه و سبه اف هیئت بشداری مراسم جی ببر لی اوری دجی پرسکر یعنی اتره کردستان طیبت این کسایت سیاستمدار باشوری کردستان جی هنه گوری آگاهی دست مشخواه گلک ریبری اندام سازی ریبری و فرسر سر آستا روژاوی کردستان جی هریمی و جزیری جی ایرو باجار کوبانی نجد بشداری مراسم اوورکرنا شهید صالح مسلم بمشخواه ایرو بشداری اوورکرنا 11 جانگوران جی شهید با کوبانی طیبت کو ایرو فرماندار گشتی از سوره دموکراتیک جی آمده بود شما وجی بله آخافتنا فرماندار از دو معبد جی و بریا چند کیلو چه خدا دانش خواه صبح جی دو مراسم و برکرنا شهید صالح مسلم داجی و آمده بود یعنی هر کسن کو طیبت کارو خبات لکلک شهید صالح مسلم جی بیک کارو خبات کرنه ایرو کوبانی نجبو وبركرنا شهيد صالح مسلم وكما بحث كرهم هيئته كوجباكوري كردستان هاتي بسبب بشداري مراسم بكن هر وهج باشوري كردستان جي گلك كسات سياستمدار جي دراسي كوباني بنل بوري آگاهي کو هي وبالك ربابرين روجاوي كردستاني هم هي ربابري خسر جي تيزو سوره دموکراتیک جي آماده لكوباني بشدارنا براسي بله محمد پرسا خواه داوی جمع تکلداری وی که بکن بطایبتی
کسین کو بجدار ببنت دیار کر و ببینر المراجی پار وکر پیامین کو بتایبتی کو حتی ها درکتن دبن کنه سرساختی دجی لید پشتی کو وفات شهادت باوی شهید صالح یا باوی ولاد ده شهید صالح مسلم ده لنوا کوبانی با اوک گشتی اتمسفره که بچه آوای هیا یعنی خمگینیه که چوا خص نوا کوبانی بله سرشفا یعنی جکیلیا بهستنا خبر شهادت صالح مسلم کو کوبانیان هر کسی برای خدا پیشیا مالا شهید صالح مسلم کو بریا کنه سرساوی به بدانج هر کسی برای خدا و داره کو لکیلک مالباتا شهید صالح مسلم بسکنه یعنی بتایبت یعنی او مساج در کباب پیش علی گل کوبانی کو باب ولاد نتنه بجن باب شهیده که باب کوبانیان کردستانیان جم تایبت او یک جید انما کار و خبات کو شهید صالح مسلم دایا مشاهده و هر کس دزانه ایش و اشکنجه کو شهید صالح مسلم دمار رژیم سوریه کو جیان کریه حبس این رژیم سوریه و خبات کو دایا مشاهده گیریا شهید صالح مسلم کار و خبات یکیزیا مالا کردی دا یعنی گله کو بانی کار و خبات کو شهید مشاهده جنیز و ناست کشور کو کدو ایمگه کی دو کوبانی داجی گله کی همون تایبت کو شهید صالح مسلم کوبانیه کو هر کس ناست کین اب خباندوره کی مازال سرمایه کوبانی کریه کو غمگینی کی نال کوبانی ته جیان کرنج کو وندا کرنا کسایت کی وقت شهید صالح مسلم شو جالی کوبانیان جی اب ته ودن یعنی شهید صالح مسلم بيكي ما وقتو فيزيكي ما واندا كرلي او رحيوي وارمان جاوي وخبطه كوي دكر او بحرتن ببنى او جي بخطه بردوان بكن او بجهن وارمان جاكو شهيد صالح مسلم شوي كارو خبط دكر كو هم برجي الشهيد ضايا بخاجي ودوي أغريدا الشهيد بو وقالك مشكلة ديتنا بخادي لبيك هذا بإمجة ورا درخستن يعني راستي شهادة الشهيد صالح مسلم يعني جبو كوبانيان جاي كغمبيني مازبو وبندورك خاجي لسر يلي كوباني كرياش ما السبجي مراسم أغركرناوي و بهيبات وبقرسايا كمازن وورا أوغرا يعني أم دكارن بيجن محمد صبا أف دلسوزيا كو بطيبتي بكت أو تيكوشينا كو باوي ولات شهيد صالح مسلم داير أمي لخوادي دركتنا وياد مراسم لكوباني بيلي دار خصن دا ببينه بله بله محمد بطيبت دما مراسم دیار بویا آنگوان بجن هینا جی تام ساعته که دیار کش بویا که تونهیه دما مراسم لبوری کوهاتی دیار کرن شخواه ایرو ده مراسم اوغر کرنا 11 جانگورین آزادی ده جهات راکانده که 3 ساعت دانزدان دوی مراسم اوغر کرنا شهید صالح مسلم ورا دار خستن به حاضر کنه فرماندار گشتی از سوره دموکراتیک و گله کسات دن یکو ما بحثوان کریه و هیئت کوش باکوری کردستان هاتیه کسات کوش باشوری کردستان هاتیه لبوری هاتیه راگهاندن ایرو د مراسم اوغر کرنا 11 جانگوریان دا و 3 ساعت دانزدان دا و مراسم اوغر کرنا شهید صالح مسلم و الشهید با شهید دجله ورا دارست بله نشکریم محمد مصطفی نوا کوبانی ناوندا پیدیا لکوبانی هم تکیلداری مراسمی هم تکیلداری سردانین کو جدر و ینج بو بجدار بونا د مراسم شهید صالح مسلم دا آگاهی بما و ببینران را پار بکر محمد جبوان آگاهنم گل اسپاسیادت کن هر هبیم بله بینرین هجا و که کنو چگانیم محمد مصطفی نیزمان نتنشان ده اجبا کوری کردستان جی گلک آلیان پارتی سازی و ریخستن اونونرین وان بطایبتی برای خودانه لکوبانش بو بجداری مراسم باوی ولات شهید صالح مسلم یکو لگوری دمهاتی دیار کردن ساعت 12 آنده و پیک وره جبو بجداری و ببین برای خودانه باشاری کوبانی لید همان چارچوبیده به نوچه خواه دریزی ده جمعی بو بینرین هجا را پار بکن کل باشاری حسه کن ولقامش توجي مراسم جانگوريان آزادية هبوكو لوان هر دو باشران 18 جانگوريان آزادية ينكش بو پاراستنا
خاک روجاوی کردستان جان خو فدا کرن هاتن و خور کرن د مراسمین لقامش دول حسک هاتن لدار خستن ده جاره کدن به یک کوتنه دلسوزیا جبو شهیدان و سوزداین جبو پاراستنا دستکفتین شهیدان هات دوباره کرن. ایرو باجار حسکی پیشوازی لیازده جان گوریان گره. به هزاران کس لگورستان شهید دجوار جبو دلسوزی و خودیتی لگیانوان لحف کمبون. جنازه شهید خلیل نامس، محمد امین، فرهاد محمد، ریمان عیسی، محمود الحمد، محمد حسین، محمد النايف و سليمان عزو آخا حسكي حمبيسكرن و سي شهيدين دن جهات ببيرانين. حتى درجة طويل بسكنو هدان جماربو مثالكي مزن قو كسكي نكاريبو ما تنبكن و ديسا جيمتت ببن إيرا أم بفضل تكوشين برخدار فان لهنگا و پیشنگا عمل سر نگام بن و تم ملت خواه ولات خواه باجار خواه آخ خواه یعنی همه که تشت خواه بپارزن نرخ خواه بپارزن. پاشی دناوا تلیلیان ده جنازین فدکارین آخا خواه هلگرتن سرپیان و بر با آخا پیروز و اوغر کرن. قامش لويجي حفت لهنگو قهرمانين خو حمبيس كرن. بصدان خلقين قامش لو جبو شهيد طلعت سليمان مردم جريسبي نجم جكدار أحمد ليس وصقر لغورستان شهيد دليل صاروخان كومبون. نجمع شهيد أبا دراسي جيلو ملك عليبو أمجيان جي بكر مقاجي بخداني الشهيد ما وقال ما قادادا محتاجة وشراني مبونة ايك أبي لنا تجمع تخص رجعات أقربك وقال لك كنت نبك أبي لنا مالد الخسن مراسم بخوندنا ناسنامه الشهيدان و اوغركنا جنازه الشهيدان بدايبو. منرین هجال باجار قامشتو لدری که جی نوانیم پارتی کیتا دموکراتیک پیادیم پیشوازی لکسین کو دخواستن سرساخی جبو شهید صالح مسلم بدنکر و دوان کمبونین کو پیک هاتن دا جاره کدن دلسوزی او تکوشنا شهید صالح مسلم یا بجدارن دبن مراسمین سرساخی دا جی درکت بیش. Babi olat dahi meşandın. Eskarım bibêjim, babi olat şehîdê avşîtiye bû. Şehîdê tekoşîna gelê xwe bû. Şehîdê tekoşîna doza gelê Kurd bû.
شهید تکوشینا مافین گل کرد و لکیلکاوی تواهی گلن لحرم جیان دکن شورش روجاوای کردستان کو بگل خواه شورش گریه بکهد خواه قریبو شورش کی لروجاوای کردستان بده آوا کرن و اوجی یکمین کوچی خود به وان سر هردانا دگرتیه کردستانی دهاتان اسکرن خواه تنه پارچه کی جه روجاوای کردستانی ندیدید جه شورشن کردستان دماغو هاتنه درخستن چه بویرن کد کردستان دا چه کرن هرتم خودی موقف بو خودی بریار بو خودی لپارچه کردستان ایدن دردکت من پارتیوی جواکا میا ولاد پاریس نبی سوز دن ام خطا شهید مدسرچوی خطا صالح مسلم خطا شیدانا خطا عیسی حسوه و هزار شهید دیگری دار ام سوز دن کامی بریم شو بینه و امی لایقی تکوشی نواب بین و تجار گم بجی سرچاوه هاته بریبینرین هیجا کتکاری چاپمنیا آزاد عثمان کلچ کو بناوی گوندی ده هات ناسکرین جیم ده 12 آداری ده له هولندا جبر نخوشیه که شهید ببو و ایرو جیم جنازه شهید گوندی ل باجر سرت جالی سازی او ریخستنام و با اوایک گرسی هاتو غور کرن چی سر بلندی که مزنه کو اس خوش کاتمه نامرد شهید نامرد شهید نامرد اللهم مثلا اصحاب القريه جاءها المرسلون فارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا ان لا اله تشهد ارجل ما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعين سبقنا فلا يبصرون واتخذوا من الالهه جبوی حوال شهید عثمان 36 سال خود دریا چاپمنیه دل و خریبیه بیانیه جیانا خوشدست دایی ام حوال عثمان به حرمت ببیرتینن ریا حوال عثمان و ریا مرونی بکه سوزا میاب شهید آره و بجل مره حتی داویه امل شهید خواب خودی درکبن امل پیرچا شهید آبن بخباتا خو بکدا خو وی خو دناوا مدا به هر کسی دای حسکرن بوی کداوی ام وی ناستکن و ام جبر ویجی هر گاو حواله کو پر حوالتی کریه به تو اوای جبو وی خباتا ویش خرام مینا گرتیه و او خباتا وی جبو ما همو حوالان بوی ریا خبات و ریا تنامر جسال نوتی حتی نها جسر آخا کوش بو اف کوچ بر بو اف کوچبری جی جراستی و حقیقتا کردستان ندور بو لی هوال گندی وکی خواه بوی ناوی منازدکه لگور وی تفدگره لی اوروپا جی لی هرچ قاز لسرگونیه بجی لور لسر ریا حقیقته لسر شوپا حقیقته لخوادی نرخ خود درکت خودی آخا خود درکت و نگوت اف در سرگونیه اف در نجه و وارمه خواهش ریخستنه خواهش جه حقیقتا گل خود دور نیخست حتی نهاجی حتی کوچه بله بینرین هیجا فهما بجه نیزی 28 دقیقین دسپیکا بلتنامه تیکلداری مراسم جانگورین آزادی آنم انگوش بو ولاتا که آزاد بردیلین کتین داین و نرخ و بهابون وان بردیرانجی ما به نوچین خواب با بینرین هجارا پار بکر نوچامه درزی ده جهر جهره میه به طبیعتی رو ببریم هیزن آسایش محمود علی راگهاند کل باشار کوبانی جوینه که برفره پیک هاتیه ده وی جوینه دشی تکیلداری وگرا کوجبران نقاش هاتیه کرن محمود علی اشکره کرکو ده وی جوینه ده فرمانداری آسایش او رو ببرین اولکاریا هندرین لکوبانی پیک هاتیه ده جوینه ده بحثا اولهیا پیک آنینا پیمانا بیستونه چلیه کو آرمانجا و حسان کرنا وگران کوچبرین عفنی ین لکوبانیه هر وکی دست نشان کرکو اف گاف رید ده آسایشی کو به ارکا خورابه او مافی هر کسی لیفگره
بله رهبری ناوندا راگهاندن هیزن سوریه دموکراتیک قصد فرحات شام جی برسف دا داخویانی کو نونر سرکاتی احمد الهلالی و هر وها فرات شامی دازانین کو کرد نحو جه بلگیا جدای بونه جه کسی کو دیرو که نزان ربدن فرات شامی برسف دا داخویانی نونر سرکاتی الشرع احمد هلالی فرات شامی گوت وکه ویزیون که تنگ و درخواستن نشان دادن نهشمندیا دیروکی نشان داده او نجی بجداری آواکرنا گوتره که نتویا برفره دبه بناف کرد. فرات شامی دبیشه رولا کردان ده نها او باشروشا وی ده به ختمانا آنجی و گوتنین چیکری نای پیواندن. تشتی که ایرو پیوسته خبات لسر آواکرنا حبونه که یکی تیا یا سوریه بیکرن. کرد شری لدجی همو هیزین خرابیه ین وکی داعش ده ریا آواکرنا سوریه نوجان ده روله استیا. گوتو بیشن کو لسر پیک خاطین راستین این تفنا جواکی یا هرمین گمان دا آویشن نجات پرستیه نه. خدمتا ته پروژه که نتوی یا راستین ناکه او تنی تفنا نتوی قلز دیگه لشونا کوی بپاریزم. على القوائم ان شاء الله. می‌دانید هیچم به باکوری کردستان دوام بکن ل باکوری کردستان آگری جشن نوروزی یا نتوی 2026 پیکتیه لگلگ باجار و نافچه باکوری کردستان گل داکتن قادان و جشن نتوی پیروز کردن. بنرین هجام قلا روجاوی کردستان کرد مقالا باکوری کردستان جکر نها ام به باشور و روشتات کردستان ام دوام بکننش برکو رژیم کمارا اسلامی ایرانی به دجواری ایرشی پارتین روشتات کردستان دیگه سوپی پازاران ین رژیم ایرانی کامپین بتایبتی حزب دموکراتی کردستان یا ایرانی گرن آرمانجا ایرشین خواه لدیجی وی کجیم و جاری هزین سیاسی ین روشتات کردستانی که هف پیمانی آوا کربون بانک لجواکام ناونتوی کرن که لدیجی وان ایرشین لسر ناون دینوان هلوسته که جدی نشان بدن.
Di du rojên zawiyê de êrişên mûşekî û droniyên Îranê li ser kampên hizbên Rojhilatê Kurdistanê li Herêma Kurdistanê zêde bûne. Li gorî daxuyaniya Hizba Demokrata Kurdistanê ya Îranê, îro nêzîkî saet 12 hêzên Supayê Pasdarên Îranê bi sê mûşekan êrişî kampa malbatên pêşmergeyan kir. Ev kamp li sînorê parêzgeha Hewlêrê ye. Şevê din jî bi heman rengî êrişek li ser kampê pêk hatibû. Di nava du rojên bihûrê de gelek caran êrişên mûşekî li kampên malbatên pêşmergeyên hizbê li nêzîkî bajarê Koyê jî hatine kirin. Li gorî agahiyan, ev êrişên zawî ne tenê li ser baragehên siyasî lê herûha li ser cihên ku malbatên sivîl têde dijîn jî hatine kirin. یک متر کربن فایبر برای 15 Di heman demê de hevpeymaniya hêzên siyasî ya Kurdistanê a Îranê daxuyanek belav kir û êrişên Îranê bi tundî şermezar kir. هاوکاریمان پەیوەندیمان لەگەڵیان هەر بەرقەرار دەبێت. Li gorî daxuyaniya ji destpêka şerê navbera Îran û İsraîl Amerîkayê ve bi sedan car bi dron û mûşekan êrişî Herêma Kurdistanê hatiye kirin. Hevpeymaniyê di daxuyaniyê de diyar kir ku di êrişên herî dawî de sê pêşmerge jî şehîd bûne. Di nava wan de pêşmergeya Komalaya Şoreşger ya Zehmetkeşana Kurdistanê Omîd Weysî û herûha du pêşmergeyên Sazmanî Xebatî Kurdistanê Fexreddîn Muradî û İqbal Salihî hene. Hevpeymaniyê gote rejîma Îranê bi afirandina qeyran, şer û bê îstiqrariyê li herêmê hewl dide dest ladariya xwe dirêj bike. Ji ber vê yekê bang li civaka navnetewî hate kirin ku li dijî êrişên Komara İslamî ya Îranê li ser Herêma Kurdistanê û xelkê sivîl helwestekî xurt bigire. Hevpeymaniyê herûha daxwaz kir ku welatên cîhanê piştgirî bidin maf û daxwazên rewayên gelên Îranê bi taybetî gelê Kurd û li dijî êrişên li ser sivîlan rawestin. Midarên hêja werxuyaya ku li Îranê guhertineka leşkerî jî çêdibe ji ber wê yekê ji bo supê pazdaran yên Îranê dema ku dixwastin xwe ji êrişan veşêrin berê xwe din mizgefteka li gundeka Merîwan ya Rojhilatê Kurdistanê lê gel wan ji wer diqewitîne. Li gorî agahiyan ji çavkaniyên xwecihî dewletên Yekbûyî Amerîka û İsraîlê baregehên pazdarên Îranê yên li navça ser şîwe ya Merîwanê û bi taybetî baregeha li gundê Gökçe kirin armanç. Lewra pazdaran xwest xwe di mizgeftên gundê Gökçe veşêrin. Ji ber vê çendê welatiyan rêneda wan û ew qewitandin. Li gorî heman çavkaniyê pazdarên Îranê gundî gulebaran kirin lê tevî vê nêzîkî 120 pazar ji neçarî çek û teqemeniyên xwe ji gund derxistin. Heta dema nivîsandina vê nûçeyê gund bi tevahî ji pazarên şoreşê û hêzên ewlehiyên Îranê hatiye valakirin. Di vê naberê de li Îlamê jî dewletên Yekbûyîn Amerîka İsraîlê êrişek pêkanî. Di êrişê de ji malbateke Kurd 6 kesan jiyana xwe ji dezdan. Heta amadekirina vê nûçeyê jî xebatên derxistina cenazeyan a ji bin kavilan dewam dikir. بله بینرین هجا د وقت که کو شری ل رشتات ناوین در بازی هفته خویا سیمین دبه ایدیف شهر هر کو دچه دجوارتر دبه وزیر پاراسن اسرائیل کاتس دبیجه ایدیشر گجدی قناقه که دیار کر هم وقت وی که وجاره دولت یکبوین آمریکای به دجواری گراوکا حرق بمباردمان کردن که افگراف وقت جهک استراتژیک یا ایرانی دهات دیار کردن هم وقت داخلینی انکو ولگل ایرانی لهفکرنک پیک وره یا نه سروکی دولت یکبوین آمریکای دونالد ترامپ باوی که اشخره گوت دخوازن
پیمانکی امضا بکن لی اف پیمانا کو دخوازن نه لگوری داخوازا ترامپا. دو وقتکی ده شر لروجلاتا ناوین در باسی هفته خویا سیم دبه هینا جی عالی جه آرمان جه خود دورن. המאבק העולמי והאזורי מול איראן, אותו מובילים נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש ממשלת وزیر پاراسنه اسرائیل کاتس را گهاند کو شر نها کتی قوناغ که دیار کرد. ایرو سبه کاتس تکلداری ایریشا امریکا یا لگراوا حرق آجبو ایران خودی گرینگی که استراتژیک نرخاندن کرد. کاتس سروک امریکا دونالد ترامپ جبو ایریش پیروز کرو گوت ابرسبه که لسر ادعاین کو ایران لتنگا و هرمز ماین دانینه. لگور چاپمنیا ایرانه هریکم 15 تقین لگراوی چبونه و دومان جه هرم بلند بویا. وزیر پاراسنه اسرائیل کاتسی دیار کرد که هزن هوایی اسرائیلی ایریشن خال سرانسری ایران دودومینن به تایبتی جی یک جا آرمانجن هری سرکت تهرانه. کاتس ادعا کرد که شرطن بگوهردن رژیم ایران دکاره بقده. باندورن شرج هرم جی درباز دبن. ایران اوکراینا کو او ادعا دکه کو پشگیریا درونان دای اسرائیل وکی آرمانجک رواب ناف کرد. لهمان دمه دهاتی راگاندن کو امریکا 10,000 درونن آستنکر این چکیرین اوکراینای شاندن روجهلاتا ناوین. باندورا چاندی یا شر رود دجی درد که بهوله. لگوری وزارت میراته چاندی یا ایران دو هفته این پیشین شرده هریکم 56 مزاخانه و آواهی دیروکی لسرانسری ولاد زرار دیتنه. دناو آواهی زراردر ده قصر گولستان لطهران و میدان دیروکی یا نقش جهان جیل اصفهانه. دناور ده سروک امریکا دونالد ترامپ ادعا کرد که ایران دخوازه پیمانه که پیر ایمزه بگه. لیوی دیار کرد که او جوره پیمانه که ایران دخوازه قبول ناکه. بله بینرین هجد وقتا که امریکا ریشن خوین لسر ایران دجوار دکدم لالیه که دن و جاره اسرائیل هما کینا خواه به لبنان لیره دردخم ده نوا 24 ساعتین در بازبوی ده 12 جی اندامین تندرستیه 23 کس ده ایریشن اسرائیلیین لسر لبنانی ده جانا خواهش ده زانه. لگوری آژانسا فرمیا لبنانی ارتشا اسرائیل آواهیه که لباشوری ولاد گریه آرمانج او 4 کس مرنه. لباجره نباتیه یه ده ایریشا هوایی ده 7 کس مرن گله کس جبرین داربون. لگوری آژانسی جبر ایریشن ارتشا اسرائیل شوی دن و 23 کس مرنه. وزارت تندرستی یا لبنان جراگاند کو ده ایریشن داویه ده 12 خباتکارین تندرستی مرنه. بویه که وزارت گوت جه دسپیکا ایریشی و حتی نها 26 خباتکارین تندرستی مرن او 51 جی بریندار بون. هر وها لگور نوچه آژانسی بالفرین شریین اسرائیلی پرکل سر چمی لیتانای گریه آرمانج ده انجام ایریشه ده ریادنا برا نبات او مرجای یا خاطیه گرتن. بله بینرین هیجام لورد گیجین داویا بلتان خواه ساعت 7 و دبیجین حتی صبح جاری که دنورین پیشیا و ببینن دنا و خیر خوشیده هر شاد و بختار بند.